sinoro nk'uko ndabivuga, reka mbivuge mukama ko ndagukunda cyane, kaka ndagukunda cyane, by'ukuri sinoro nk'uko ndabivuga, reka mbivuge mukama kasyala, ko ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, undira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo bakunda mukama aho muri ku mpande zine z'isi, mwese bane bamushobora byose, mwebwe mwakira ijambo ry'umukama rica kuri iki gicaniro cyo muri umuvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima, sinema y'Imana, Imana yose gaba wa byose yoba kumwe natwe kugira ngo itwakire umubavu umota neza tuje kuyishikiriza muri uyu mwanya. Ndakengurukiye kuko niyo turiko turavuga tuba turi kumwe, iyo tutariko turavuga tuba turi kumwe, kuko Kristo ari muri twebwe aganje kandi agira neza byose. Turi ku munsi w'Imana, igenekerezo ni rya 26 kwezi kw'indwi, ni umunsi w'Imana wa nyuma wo muri uku kwezi kw'indwi umwaka wa 2026, na wundi munsi w'Imana tuzobona. Ndibaza ko uzogera kuza ari mu kwezi k'umunani kandi n'ukwezi kudasanzwe. Ariko rero mwibuke ko uku kwezi kwa ukwezi kwa Gadi, ubundi n'ukwezi kubamwe intambara zitagaragara, mugabe izo ntambara iyo zigiye ku mugaragaro bikaba bigiye kwemera. N'ukwezi Leya bitandukanye n'igihe yabyara Rubeni, n'igihe yabyara Simeon, n'igihe yabyara abumva ibyo mu isi y'umukacu bitahura, ariko n'abatabyumva nagerageza kubazigurira. Bitandukanye n'igihe yabyara Levi, bitandukanye n'igihe yabyara Yuda. Ariko kandi murabona ko ari cyamubayeko, ariho icyamubayeko, aravuga ngo yanono, ngo nanje nkwiye kugira iyindi mbaraga, nanje nkwiye kugira undi bukomezi, ngo yakincereke yuhaye Yakobo. Igihe kirageze aho imitima yacu tuya Kristo mu buryo tudashingira ngo nuko byatworoye cyangwa byadumereye neza, no mu gihe bikomeye tukabwira Kristo gukomeze kuganza mu buzima bwacu. Mu majambo y'Imana umukama yagiyemo uyu munsi cyangwa iyi minsi 3, kumbure ni minsi 3 twategekanije amasengesho asozera indwi idusozereramo, ikwije iminsi 6, ikwije iminsi 7 dusozeramo ukwezi. Ni ukuvuga amasengesho y'iminsi 3 yatanguranye n'akanyamuneza ko kugicanira, atangura n'akanyamuneza ko gushima ku bikorwa twakoze ku bitaro no kumimba no kubusho ahantu hatandukanye. Mugabo kandi amasengesho agitangura bitangurana n'icyoherezo kiza akumbure kigomba gusenya. Mugabo buriya nta usenyura icyo atubatse, tutazi umushinga wacu yugera ntuzocipangemo. None rero ntabwo kara gacerere nk'uko bisanzwe byari bitubiranye n'iminsi 3 y'agacerere. No musi majambo nagiye saba umukama yagiyamo amajambo yo gukomera gusa, kuko ari gihe tuvuga mu gihe kitari cyo kuvuga, n'igihe duceceka mu gihe kitari cyo guceceka. Iyo uyobowe na mutima w'Imana, Paul avuze ngo ayobowe na mutima w'Imana w'abana b'Imana, uvuga mu gihe cyo kuvuga, ugaceceka mu gihe cyo guceceka, kandi ukavuga ibifitiye akamaro isi nayo bidafitiye akamaro isi, mukwiye kubireka kuko nibizobazanira urubanza byonyine. Amwe rero muri aya majambo nagiye mpabwa amajambo Yozuwe 1:8 ngo komera we gusa ntiwengamira iburyo canke ibubafu upfe gukomera wa amategeko yanje, ibisigaye sinakubwiye ko uzogubwa neza kuko nzoba ndi kumwe nawe mu bibanza byose uzobamo. Ariko rero ndaje gatoyi ku muhanuzi Abakuki.
umuhanuzi Habakuki ni umuhanuzi yanuye mu gihe umuhanuzi Yeremiya yari wo muhanuzi akomeye ahari, koko yari yatowe n'Imana imuvuga ko kuvana akiri mu nda y'umubyeyi yamwibarutse. Dukunda kubiririmba ngo utaranasamwa mu nda y'uwakwibarutse narinda kuzi nari narakwitoreye ngumberi intumwa. Genda rero umvugire ntutinye tuzoba turi kumwe. Ntibyari byoroshye. Yeremiya yatowe mu gihe kitoroshe kandi atogwa ubwiwe abona ibiteye ubwoba abonesha n'amaso yiwe. Kandi Yeremiya atogwa mu gihe ari umuntu muto mu bari basanzwe bahari kandi bari bazi yuko ari ab'Imana bakorera Imana, nka kujya kwa Paulo yica abantu avuga ngo nipfuwe ryo kubahiriza Imana yiwe. None rero Yeremiya muri ico gihe uyu muhanuzi Habakuki yaje avuga muri ico gihe cyo kwa Yeremiya, yaravuze ngo Mukama, ngo mbega nzogutabaza gushika ryari utanyumviriza? Ngomba kuganira kuri uyu munsi w'Imana usozera iyindi minsi Imana mu kwezi kw'indwi. Ngomba kuganira n'umukristo yumva kumenga Imana ntirikira mumviriza, yumva kumenga Imana ntirikira mwishura. Kubera iki? Ubundi ibintu nabigishije kare, inyigisho nabaye kuri radiyo y'ubutungane, inyigisho nabaye nababwiye ngo hariho ingazi z'ibigeragezo ducako, kandi ntihagire umukristo azokwigera yiterije ngo avuga ngo agomba kuba atakigeragezo n'igikunda. Ni wowe uri umukristo, nawe umusataniste wowe ugeragezwa. None ko basi Imana yapfumishira ikigeragezo cya nyuma udafite icyo ukora urupfu. Yo mavuri ivuga ngo ntimugatinye igishobora kwica umuriro kidashobora kwica ubugingo. Imana niyo byogenda gute itakoretse ngo upfe ntushobora gupfa. Kenshi nkunda kwiga ku bantu bamwe nk'ubu nagiye mbona umuntu anyandikira arubahuka aranyandikira ambwira ati wewe ndagufise mu ntoki, nimba yambwiye ngo utiyunze ngo nzoja kubaza ngo patiri wa paruwasi wahe ngo wango ndagufise mu ntoki ngo utarondeye ngo mwikira watutse ngo wagigera bugana wikira natutse nafashe ibintu byiwe yanditse bishira ko nimero yo na adresse yiwe ndabitanga ampoete ngo ndagufise mu ntoki ngo nzokuniga ngo ndasona nyoko nibazo avuga ni mama we nano office donda musanze yagiye kana umuntu apfa kabiri. Nukuvuga ndiko ndara nk'umuntu ashobora kwakira umuntu imbaraga z'umuntu n'ikindi kintu akamwihanga naco mupfuye numuzi isura ni muri carara na denufiti agufitiye na mandadame numufitiye na convocation iki ukuba ukushingiye ku bintu byo mwisi y'umwuga. Nukuri pesi ndababesha nubwo Imana igira ikigogwe cishe iragahora ku ngoma iragahora ari imvyeyi. Rero Baruki yaravuze ngo Mukama nzogutabaza gushika ryari utanyumviriza. Hari igihe wumva uri kurata kumenga Imana nikubona. Karera nabigishije inkingi ndushaka kwishimikizako namugira mu kigeragezo kabaha amahoro, kandi kuba amahoro mu kigeragezo niko kugirane niko kuronka imbaraga zo kurenga canke gusiga ibyo bigeragezo ukaja ku rundi rwego ku yindi level ku yindi nivo. Nikuvuga nababwiye kimwe muri intambwe imwe muri izo ntambwe indwi nababwiye harimo kugira amahoro udakikijwe n'ibitanga amahoro. Ibigaragaza si umuvumo. Hariho n'abantu atakindi bavukiye. Mwibuke Yesu Kristo ariko aravuga muri Yohana 17 yaravuze ngo inda yakubyaye ipfuma ikoroka. Umwanditsi wa Heburayo 6 yavuze ngo uwo muntu ni yarakwiriye no kuvuka ngo kandi ngo ameze nk'uwikanze ko ateye imbuto agasanga ateye amatevu cyangwa agatera imbuto agasanga ameze amatevu, ngo yaramaze gusubira kwibambira umwana w'Imana. Yakobo aravuga rimwe ngo murinde bibagerageza kandi mubirindane umutima w'ubuntu. Muhumure. Ibi ni byabaye kuri jewe, ntibi byabaye kuri wewe, si ibi byo kumbuga nkoranyambaga. Javuze ati none nk'ubuhuye ngiye guhangana n'umuntu ngo yamvuze ngo ngira nje kurokariza ngo wamvuze ngo yagize no ngomba kwiteranya nishe, kuko nimba hari abantu barenga 17 bakurikira inyigisho zenga seka harimo nk'ibihumbi 5 canke 8 fata senga ni purusha yabo bakeneye kumenya n'akantu n'agatoyi n'agahengame n'agatoyi kugira ngo bace bashikanayo. Ibyo bintu nibyo babikimangayikisha. Ubundi nta ntambwe n'abandi ko ndatera hari imyaka byampangayikishije nga nishura. Mugo uyu oya pe
oya kuko iki ni igicaniro cy'umukama nzopfa ndagisiga si igicaniro canje n'ubuzima mubayemwo nuko iyo uri umugore uhangayikishijwe n'urugo kugira ngo ushobore gutorera iki umuturugo gwawe nkunda Salomo imigani yo 31 hari umurongo yavuze aravuga ngo ku mugore w'intwari ngenda ubasomera uwo murongo ubundi hari ibintu mukwiye kumenyera mu buzima iremenanya amakuba ibigeragezo ibisuzuguriro byandagutakiye ibi bintu ikintu kibi nikiza kugutwara ubuzima nikiza ko kwiyica nayo bisigaye byose mureke muyoboze Imana inzira n'amahoro bose yaravuze ngo arabona ko inyungu yiwe ihimbaye mwijoro itaragiwe nirizima ubundi mwijoro ni mu gihe cyo kugeragezwa uri kuraraba igitabo cy'itanguro kw'Imana yabana na Adamu na Eva jewe uyu muhinga iri joro n'umuhinga mukuri bamwe n'igitondo kuri bamwe bivanye naho muri komande zinezisi ngomba kuganira n'umuntu yumva kumenga Imana iri kure y'amasengesho yiwe gusa icyo nabigishije nagikuye muri yasi nzogita genda urabana uyibakira musi y'umwuka ku gicaniro uvuga uti ruhande kuko ibigerageza ubundi ntabwo ari ibi bintu tubona nk'uko wowe none abana umugabo agututse ntuzovuge ngo hangana n'uryo ubona uko hari uwundi yihishije muri we icyo twita ngo n'umwuka ngo ni mwe mu mbisibyo uwo ni wawo kugwanya uwo rero ni wagwanira muri twebwe ni wazana icyange ni wazana ibandi wazana amakuba mugabo hari gihe Imana imuterana imbaraga kubw'ugushaka kukwivuga kavuga ati mfite umusabyi wanje nshobora kwirata ashobora kumbera ihembe mwabyumvise nuba ngo arabana kwinyungu yiwihimbaye ikiduteza kwihangana ikiduteza kurindira ibigeragezo bigahuhuta ikidutuma duhagarara neza tukarushiriza kwihana ibyaha byacu no kurondeza icyo Imana ishaka icyo Imana yaduteranije icyo ishaka kumenya gukora kuri twebwe nuko no mu gihe cy'ijoro Imana ni kibiri iravuga ngo ntabwo nzoguta ntabwo nzoguheba za 41:10 kavuga ngo humura kuko ndi kumwe nawe Yohani yandika mu kigabane cya mbere cy'ibaruwa giwe ibaruwa rya mbere kigabane cya 4 yavuze ngo kubane bato ngo kuko uri muri mwebwe asumba bari kwisi nikiri muri wewe gisumba biri kwisi yarinze areka ngo bibe mwemera ko ndindogobwe yiwe ari ku mugongo wanje sije nguye kubabara ni wakwiye kubabara kuko nta mwana yonezegwa ahetswe n'agakecuru kadashobora kagenda kunamya nibyo akunda uko na Kristo atoneze niko atenezegwa n'imibabaro tukenderamo mugara yiduterana mu mwanya muto ngo nari nagutaya kanyisasi siko izano 50 kanavuga ngo ariko none nje kugarukira kandi aho wababajwe ngiye kuguhindisha akaro kabiri cyo tuma tuvuga ngo bareke bagende imboyo tugeze ko Dani hambukiki intwari gusa gazi jambo ry'umugambwe uri ku butegetsi ryo ni jambo ryo muri Bibiliya abanyisirayeli nogi abadatari nabakorahi kubera umuntu wawe n'Imana yabwira barambutse mutekane rero mutuze mwijoro itarajyawe nirigiwe nirizima kubereka abakenyezi kubereka abakozi b'Imana kubereka abigisha bijambo ry'Imana kubereka abagwayi kubereka abanganye n'abarozi kubereka abarushe sibyo kubereka ababochwe n'imyuka mibisokuru bibi kubereka abatagira amahirwe kubereka abatagira igikundiro bokomeza kwizigira Imana mu buzima barimo kandi Burahimu sokuru wabizera wabemera akabatubera akaroro keza nuko no mu gihe cy'ijoro no mu gihe cy'ibigeragezo no mu gihe cy'igisuzuguriro Imana ibigifite mu inyungu timugatinye aba bashira ku rubuga aba baremenaniriza aba bari muri cyaga cyawe cy'ukwiyegeraniriza iki cy'ugwereganiriza ibi byo kubica hari gihe bageze mu gihe cyawe cy'ukwiyeganiza ibyo kubica ngo riyatiye banje kwiyeganiriza abati kugira aje ko hagati na hagati buye banaritangira rimudome mu ruhanga ko bimeze ngo arabona ko inyungu yiwe ihambaye mwijoro itaragiwe nirizima mu gihe cy'ibigeragezo itarajyawe mama itarajyawe papa itarajyawe umukobwa mwiza umuco wa Kristo ntukazime ngo akenyeza amakigo yiwe ubukomezi agakomeza amaboko yiwe sibyo nukuvuga ngo kanashimye itonga carigura namba wahisemo kubana n'Imana ntugahitemo gucugara ingere ku yindi ngo ko banyaraje ndabararaze ngo ko banutse ndabatuke ngo ko bambwiye nabi ndababwire nabi umviriza
ngo ashimye itonga carigura ntapfa kuvuvudikira. Akanwa kawe karemewe guhezagira, komeza uhezagire n'abataguhezagira, niyo nyungu yawe niyo nyungu yanje. Akanwa kawe karemewe kwatura iby'amahoro, komeza watura amahoro. Nico twaremewe, nico twashiriweho, nico twahezagiriwe, nico twasigiwe, kandi ni nacyo cyatumye duhabwa amavuta nk'ay'izahabu, asa n'ay'izahabu, akaboberezwa ku mutwe wacu, kandi tukaryamikwa mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, hahandi hafi y'amazi asuma, ariko Imana itemera ko tumena amatwi. Hahandi n'inzige n'inyamaswa zo mu ishyamba ziza kuturya, inkoni y'Uwiteka ikaba ihari kugira ngo nitwidodome, nitwijogote, kandi n'icumu ry'umukama rikaba rihari kugira ngo za nyamaswa ntizitubone. Nk'uko nababwiye ku ijwi ry'ubutungane, umukristo akwiye kumenya ko ameze nk'urutete rw'ikigori cyangwa rw'ingano. Rwarutete rukundwa n'inkoko, inkoko nayo ni ubwo bwoko bw'ikigeragezo ugenera mu buzima bwawe. Natwe aho turi muri Kristo Yesu ni mu icupa rifundikiye. Nta muntu wawinywa ko ushobora kumena iki iri cupa, ça n'existe pas. Tigikunda ni weta amaceka ava amaraso cyangwa ikomoka ikagenda. Ipfinungwa ibona rwarutete kuko icupa ribonera. Uko ni kumwasa tubona bikanga kwa dushikira. None rero ibivumbuzi byose mubihanisha ijambo ry'Imana. Narabwiye ni mutatunga ijambo ry'Imana mu mitima yanyu, mukuzuza y'umwuka w'idini, mukuzuza y'imigigwa n'ibimenyetso, murapfu. Na kibatabara kihari giherekaza ijambo ry'Uwiteka, niko Isaya 44:46 avuga. Naba babasengera ni batabasengereje ukuri kw'ijambo ry'Imana, murahonye muratikiye. Amavuta arabavuye ko, kandi murakeneye amavuta yo kuba abagore bisobanukiwe mwubaka ingo no mu gihe abagabo banyu batakeneye kubaka. Amavuta abagabo barakeneye kugira ngo bubake no mu gihe abagore babo bakirishira soni. Amavuta abakobwa murayakeneye, abasore murayakeneye, abatware murayakeneye, n'abatwogo murayakeneye. Timugahitane ngo inkoko ihirahire yakuryika kuntumura ku kirenge, byo tuma no mutwe wawe ucumeneka icubaro cyawe kikagendeka da. Raba inyungu ngo ashimye itonga carigura. Namba wahisemo kuba umwana w'Imana, igihe kirageze. Gusina ry'Uwiteka rihezagirirwe muri twebwe abana barudasumbwa. Nduhirahire ngo ugwane n'ibisebuzi, ugwane n'ibivumbuzi, ugwane n'amajambo, ugwane n'abakanwa kabi, ugwane n'abamaboko yica. Bibiliya iravuga ngo ntukarabe iby'umunyabyaha yakoze ngo bigutere gukora iki, biragutera kwiherana n'Imana. Ngo kuko nta buragamo bafise, nta gitabara bafise, nta murangezi bafise, abo bantu murahangana kubera iki? Abo bantu barabababaza kubera iki? Ndashobora kugusambura urugo, azorusambura umwaka umwe, imwana iriguhe isubirire ukunagururire mu myaka 99. Ndashobora kukuryajyanya urubyaro kiretse ari wowe wamuhaye icyuwa, wari wamuhaye icyo, wari wamuhaye icyanzo, ubundi azorukuryajyanya umara igihe muhiri wanyu umugabo uzora mugobaka imyaka yose. Akenyeza amapyiko, ashimwe itonga carigura mu bivuye mu maboko yiwe, agatera umuzabibu. Akenyeza amapyiko yiwe ubukomezi, agakomeza amaboko yiwe. Amaboko y'umuntu n'umuhamagaro w'umuntu. Jogto rivuga ngo udakora ntakarye, udafite umuhamagaro ntakarye umugisha. Kandi mudasubira guha amatwi canke guha umusaya uri karabyongera mu muhamagaro wawe. Wahamagariye kubaka ni ubake neza, wahamagariye kwiyebera Imana yiyebere neza, wahamagaye kwigishigisha neza, wahamagariwe kuvura, kuko umuhamagaro wacu uza mu buryo bubiri. Hari bishingiye ku mbaraga zibigaragara gukora, ariho nibishingiye kuco wibera mu buzima bwa kucukora mu buzima bwa kuco watorewe kuba inkone yacu. Baruka aravuga ngo Mukama nzogutabaza gushika ryari utanyumviritse. Baruka aravuga ngo, Habakuka aravuga ngo Mukama nzogutabaza gushika ryari utanyumviritse. Ubu ni Habakuka ikigabane cya mbere umurongo wa kabiri. Ariko muri Baruki ikigabane cya muri Yeremiya 45, Baruki yaravuze ngo ororowe
ngo ndagowe, ngo kuko mva mu makuba nkaja mu mibabaro, mva mu mibimba, mva mu nimba nkaja mu magogo, mva mu magogo nkaja mu isuzuguro, ndi mu rujago rw'ibyago. Imana yambwira ati Baruki ntusubire kwiganyira. Imana yambwira ati Baruki ntusubire kwigwanirira. Imana yambwira nimba ushaka ikintu cyubaka ubumuntu ubuzima bwawe, nimba ushaka ahantu kuri hangiro ry'ubuzima, genda usome ubuhanuzi bwa Yeremiya 45. Ati ndi Imana irakikibi kikaba, naramye umuco n'umwijima nije nawuremye, naramye ubuzima n'urupfu nije naruretse rurabaho. Ntiyaruganye ntiyaruremye mugabo warabayeho kubw'impamvu kandi rurarudesida. Ishiraho barema ati nuramanutse orenze imyaka 120. Tiwe nzogutabara uzoja hose kuko amakuba ngiye kuyasanzaza hose nta namwe atari amakuba. Nta namwe atari amakuba. Umukristo umwe yanyandikiye ejo, twahoze tubana, azi imibabaro yanje yo mu kahise n'abana b'abantu bagoye. Ubuherutse yari yaje kundamutsa aho gicaniro, yaje amaze kubona ibiriko birapubliya amafoto yanje. Kicanezere nuko ayo mafoto nega n'ahandi hanari ari mu bakristo nta nubwo ari mu bapagani, ari ku rubuga rwa kateshezi. Ahantu bigishiza ijambo ry'Imana, yaba bashyize ku rubuga rw'abakina amafilime pornographique gatoyi, agakwabu gatoyi. Naho nyene kuko nzumwe nunze na Kristo, apana kanini agakwabu gatoyi nari gukwabuka. Kuko na montage ziba mugabo nazo nyene ntizoba zikinkwabura, kuko uwo ndiwe ni Kristo anshingira intare, natanshingina n'uburi ndapfuye. Arambwira ati Anita ndaguhanura, ati bien tuja kurangiriza mu mwiba, ati bagomba kugabura ba Kristo. Ati ubu rero bamwe bavuga ngo naraje mu bikira, abandi ngo baba Kristo. Ati ubu rero Anita ibyo bintu bihebe, ati ko Imana yaguhaye inze nekada ndacapanze, ati ko Imana yaguhaye inze, ati ko Imana yaguhaye iki, ati ibyo bintu ndavuga ne wa Mana kumbe bwa bundi nahiga ibintu abanzi ndumuke nabazi ngo nagiye guhiga. Umva ndavuga ndamwiweze, ndavuga ntabwo nawe akanwa kawe ko nzi kuko ijijwe urabe ntiwiteranye n'Imana kuko uri kucurubanza. None ngo bihebe nguje mu isoko kundandaza. Ndavuga none ubu ngubu jewe namubwiye ngo ganagazi ndiko ndakora iyi ni job ndiko. Ndavuga none abantu bazocanganikirwa ryari. Aravuga ati burya ndagusumba kandi ngusumba no mu myaka y'agakiza. Ndavuga ni wanubwa amazi agakiza kawugarura umunsi uja mu mazi menshi. Ni burya unakasumbya cyane ni kuko urumva nyene hari ibintu bishize ubwenge. Kavuga no n'abantu bo bazocanganika. Ubu shetani rafise ibintu byiza yakora ubugi Imana itobikorera bari. Mwararetse kurondera Imana muga muri mu ruhombo. Genda n'ubu ndangiye kubigisha, ne wumva ahantu havugiwe ijambo rigutabara, ijambo ribohora, genda wabibona hashira icacumi cyawe. Ubabwira uti nzanya agashishiro ni munyaturira umugisha. Uwo mugisha uzokubako. Ariko rero nabo bavuga uko. Hari undi mukristo nawe yanyumije, ubundi sinasomye mu commentaire menshi ko nirinze ko navuga ikintu kimwe. Hari yindi groupe yabo guherekeza umugeni wa Kristo, nasomyemwo message yo mu Kristo. Hariho ni naye mwigumizamwo namwe mukaba mutugiriye nawe. Uwo mukristo yavuze ati ryo avuga ryose nibavuga canke bareke, ahubwo Imana ne yamende yatwara. Ati kuko Anita kiri muri Oman, iyo message narayibonye ndaza kwira byo kwisesangurira muri rya group y'indungikire muri group. Uya ntibavuga ngo nemendanya ndiko ndakiri muri group y'abaguherekeza umugeni wa Kristo. Ni message muri zanditswe ryo ko nabisomye ejo n'umusina nakimana araba muri group. Aravuga ati jewe naramurotoje kwindota, arambira ati umwana ufise munda, aho nari ngiri muri Oman, umwana ufise munda ameze nabi, ariko genda ukonsilte umuganga. Ati kandi nabakubwiye ko byo byari gitsiniki, oya sibyo uzobyaro uzomwito. Avuga ati umwana nubacirwa. Ati rero simba yenda, ati yarambwiye genda byuko ntigeze ambwira ngo amafaranga. None je umuntu merani ndamushize ku rubuga nawe nanyitwarire jewe n'ukuri namvise saba credit kuko naho nkora mbwa ndasabye Imana yamujira umuntu wese merani yimundira deni zo bikoze.
inyeze kuko ngiye kuyikorera mwaraye munyumije mwaraye munyati mwaraye munkomeje navuze nabandi ba Bibiliya bari gusa cyangwa abangene bakipibiliya none ba Bibiliya nambaye ikanzu yera afise mikro ndiko ndigisha nibuka iyo nyati ngana ndavise nige natora section yo kwigisha na yindi bambe section yo kwigamo ngiye mu 11 navuga ati wa mana ungira neza gute nzoronke basi umwuga w'ujournalist basi none we mvuga amakuru ya mwishuru ngo mugomba kwiyanga uruhanga rwanje wamana we nguruma nguzanyigisha kandi muragoka na munashaka nguzanyigisha ntuzozumva oya uravuga uti iki gikorwa nagutuma ukikora ntuzogikora nibyo byacumi byanyu mukanabigumya bijaye ko bija mu mima ubu ninde yoronka amafaranga ko muzabagwiza tunga bari ngaha akama buri mezi atatari karaca kubusho arababana 500 none hani ndaso amafaranga yanyu ndimukareke gukorera umugisha izo ndyaga ziriko zirabahuvya abo bangushi bakora bahuvya mwumva mvuze izina mwana byarabyumvisa aja guca kurubuka genda amafoto mumbwira mbaye nabane yani gose kandi uwumva umutima wawe usimba ahaguruka genda ve uko yizanya bari kagenda ubundi ngoma ndabibiri banga ubu buzima rukristo n'ubuzima budasanzwe kandi ubu buzima rukristo n'ubuzima bw'umwuka so ubuzima ukuye kurondera Imana ushingiye kubigaragara rondera Imana ushingiye kwijambo naranababwiye abakozi b'Imana umunsi Imana yomeza girikamo kandi sinzofita b'Imana yamwe mugomba muhiga mongere migiza n'imigozi iyo ari imizana yikumbo iyo yaracagaguritse mu zerekezo Kristo nzobaca mu myanya y'intoki mumbona sinzishura nka Pahoriro muzima ngo nzobanza kugirana inama na patiri ngo nabwe ndaguhaye adresse nuzuze ndakwakira nk'abandi nico gituma abakristo mbasabye kigongo ejo nuno musi mwese mwanyandikiye ngo dushaka tubwire umunsi twoza nabanke nibigirankana ntabwo nari nzi ugwafunura uruzoza n'utazoza narisha kuwazoza je guyaga ko yabwiye ngo ntume adresse ngo jewe ngo nzogenda nibarize patiri mukuru wa paruwasi ndavuga ni patiri mukuru wa paruwasi ari tsina janje gyanditsiwe Jeko narigera nimuza paruwase kuvana mvuye muri Omani ndayimuza narashitse mukanyakiriza politike yanyu wara ukanyura ugo gwara kunane gwagiziki nkuko umenga ari cyo ukora kugira usubira urunyubakira wabimba jyonge haciruka nabwe nigenda umuzana mugabo none twubaka ni cyangwa untwaro unjani yari mwana ni wanu kuvuga Kristo munanigwa no kuvuga ibgeranda muri kuvuga ibintu bidafite akamaro ibyo twahanze byabaze ibyo twambuye ubuntu ibyo twambuye imbaraga ibyo twambuye ubushobozi nibyo muri ko murahangana nabyo muri imvuvyi rondera Imana mukuri kwijambo ryayo bese ubundi kimwe muri 10 gitanga hose sayiwe sikimwe muri 10 abari impumye bari kigugu ubatatanzi wawe yahora yatanga kimwe muri 10 nibizanwa n'ukwinginga Nehemiya bivuze neza agenda musoma ubuhanuzi bwa Nehemiya buri mugabane cyacu yabivuze neza aravuga n'ingazi zitatu Imana ibwirizwa kumwezagira ati ubwa mbere naravyigishije barabyumva ubwa kabiri barabikoze ubwa gatatu abahezagire kabiri kuko babikoreye ambona ingazi ngo wokora iki ninde yavumu w'Imana itavumye ninde yavumu w'Imana yihereye umugisha babaraki muracahari kandi abo turafise icyo dupfana duhurira ku ruhimbi gwerana duhurira mu isengero duhurira ku musozi mwerana duhurira kuri bibiri nagira mbabwire ko Baraki na Balahamu ejo nzotangura kubigisha inyigisho zo kubohoka Baraki na Balahamu ni mushaka muzozikurikirana nzobaha inyigisho imwe ku munsi gusa Baraki na Balahamu Baraki arubaho karavuga ati cakabiri cy'igihugu canje ndagitanga ati kugira ngirane mwatanze ubugingo bwanyu ngo muje guhangara studio restaurant komera Kristo ni muzima ni muri ko murakuraho imbuga zigaragaza ubusambanyi n'ubutinganyi ni muri ko murakuraho imbuga zihohotera abantu ni muri ko murakuraho imbuga zigisha kugenda ubusa ni muri ko murakuraho imbuga zigisha kutubaha Imana ngo muje gukuraho urubuga rwigisha Bibiliya muhangane na nyene ijambo nimugahangane n'umuntu muto nkanida
ngo rimwe na rimwe niba Acacia Love yawasoma biya ni wari kubaka kuvuga ngo Acacia, it's okay. Niwe kandi azokwamara uko imbeya zo ngo yitwa nde yozo mwene nubwo akera yitwa Hosea ngo musaravuga ngo iki ngo nukiri Hosea uri yozo aya mu Acacia Love ubikunde umva ngusabye kubikunda kuko nawe ushobora kuba Acacia Love. Nimukuya kubungirwa hejuru urumambo rw'icagwa aramaze kugirane gufata umwanzuro mu marangamutima yayo cyaruhaye amaboko ntaco nzi isi y'umwuka irikira baroka muriko mubyitwaramo nabi byoba bikumariye iki kuronka ibyo ngakwisi byose ariko uri kuratakaza ubugingo bwawe. Aba bana b'Imana muriko murajebajebesha bose niho bazogaruka nk'amafarudo ku bitugu byanyu. Twahindutse indagobwa ziheka Kristo, namwe muhetse amafarudo y'amajambo muvuga. Ijambo iminsi yose uruvuze n'ikintu uvuze. Mukamanso gutabaza gushika rya rutanyumviritsa. Gendi byonyi murabyujuje mwabikuye muri basoko na basokukuruza, gendi imibabaro murayujuje nico gituma murice hano ngo murashomere ariho mubohewe, murice hano ngo muri ngumba ariho mubohewe, muri mwana ngo nyango nginazanize nanu mbega yarozari 200 turu bayita ngo nyango ngani ngo nzingane ngo bamarayika bakuru ngo bakora ngo nyango bije bibiliya ngo umutwe w'igitanda wani ngo reka nkubwire ukiri umwambuzi w'amahoro ku bandi, you have nothing. Ndavuga sinzi wambwiye ngo hariho ngo n'ubundi ngo yitwa mbe bambwiye ngo nawe ngene ngo uzozobona gushize ku rubuga n'Imana yo mwijuru niyo bansaba address iya muzahubwo n'ikiganiro nk'akibanga bibabwira ku mugaragaro undi mubyumva ku matwi muri ko muri yice ngwino mbibabwire munabibone naho nuko bimeze n'abapfumu muraja kuba visita mwirirwa muraro yavuze ngo Chimamanda ngo uzozobona ngo nakenda gushize ku rubuga ndavuga nibakoranya bose mukoranye imbaraga zanyu. Ikibi nuko uvuga ikitari cyo none muvuga ko nigi ijambo ry'Imana mbihaka cyo mugaguza ibyo kuvuga none nakenye nangije cyacu amabidi binana nuko nubakinzo binana nuko ngura nakave witi binanira nuko nzandurira n'indege basi nguvuye nje gufata breakfast aho kujya muri Kenya ariko namwe muri bigori ariko namwe muri abangushe pe mwana mwaza shetani nimba wumva hari ikikuboshe genda gicanira cyose uzosanga kuri kwijambo ry'Imana. Hari umupasiteri yavuze inyigisho aravuga ngo ntabwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi ngo bigusaba guhindura idini, bisaba kumwizera. Mwaratumye abantu batunga imyidodombo mu mitima yabo, muhumure nimusubira kwidodomba bariko barakabura kugira ngo mwangane n'Imana, bari nyuma y'urugo bariko batera amabuye. Nagira mbabwize ukuri ko nta giti na kimwe kitari kibyamwa gitegwa ibuye. Igiti bagitera ibuye kuko ari cyo bagishaka kundi barakireka kikarengana kikaba gatutu kabandi. Iyo kwa Faraoni twarababaye twahaburiye abacu turanatotezwa tukoreshwa kubure tukicwa n'inzara tugatekereza iwacu tukahakumbura. Murahazi ni muri bya bicaniro bitakwereka ukuri k'ubuzima ngo komeza udindira urahadindira imyaka 35 Imana niravuze ngo dufise Imana ivuga, dufise Imana ikora, dufise Imana ngoroma ngo tekereza gushika uzopfa ngo uzoza ryari. Hariho n'indirimbo jewe ntemera ko ngukumbuye n'umusaba ngo aza kuzanira amahoro ukamusaba ngo aza kuzanira ubwira ukamusaba ngo aze abane nawe ityoke mugabo kuza kugutora nk'umugani ngo ucobo kugenda banza ukore nta n'imyaka 90 urakora. Geze mu butayu nabwo waturetse waduhaga amanu tugakomeza inzira ego tugaze ku nyanja gari bikomeye twarabaga higa tukareba hino tukabura inzira. Faraoni ingabo ze bari baturi inyuma twareba imbere naho tukabona inyanja yangoni ya Mose uyu munsi sonekela
be registered on my Bible. Yangoni amaze wiravuye kunyanja turi tuyebwe maze turambuka umve farashi n'uwihetse kuko ari ihetse zamutandukanye farasi n'indogobe turi indogobe Uwiteka yitoreye kugira ngo agirane aziture kandi ngo abo bahimana ngo bameze nk'umusozi Siyoni ukikijwe n'imisozi nguko niko Imana ibakikije ngo nawe ushobora kuwurandura umusozi awukure kiretse ukwizera ko umwana w'umuntu ushobora kurandura umusozi arico kigerageza ukabwira ati cyo mu kugenda nabwo ati kigerageza kiravuga kirumva kirabona gifite amatwi kibwira uti hoci ngo utafise ukwizera ufite idini uri turamanga genda muyicare mugamu wagira ukwizera kandi muyobogwe n'ukuri kw'Imana muyobogwe n'itegeko ry'Uwiteka niyo muzokwereka muzoja hose awadukuye Nyagasani ntidukiye kwasubizwa n'ijyanye amakuba akomoka ku kanwa k'abantu amakuba akomoka ku mikorere mibi y'abantu amakuba akomoka ku barozi akomoka ku bakenzi akomoka ku banyeshari amakuba akomoka ku bukene ku butindi ku cankiro amakuba akomoka ku kintu cyari cyo cyose cyamaze kuvogera ubuzima bwawe nibikagutume wigirane widodomba kuko uri indogobe nanje Uwiteka yandungitse nk'iki nk'umuhanuzi yandungitse nk'iki nk'umwana wiwe nk'umwigishwa wa Yesu Kristo kugira ngo nanje muziturahure tasoni Kuja Yesu Kristo muri Luka 19 yatumye abigisha ngo agenda kwanuze ndaje kwanuze kandi kwanuze nayo madini mujuje mwicayeko atari bubahuze n'Imana ko tusenga ugakomeza uraguza ugakomeza wisambanya ugakomeza usamana ugakomeza ubesha wabuze umwanya gusoma Bibiliya nimba warabuzayivugira mera nka jewe sinayivugiye mu bugaragwa bwande bwa Omani wewe urafite iki ngonya turane waje kunyatira muri Omani muraturabo mwati wakora iki ngungura kwibatisi mu Jeffish n'umusaseredoti yayimishize ko ntawo nzi mugabo nawe yozuka nawe niyo yimura kuko ayibaye mwisi yimuka mwisi bigaragara n'amazi yansutseko yo kuri zina ryanje mu gitabo bariko barakura amazina yanyu mu bitabo byanditse Imana nindazo yavuze ngo umviriza muzogende musoma amateka Bibiliya iravuga ngo nabikora neza ngo nkamenye ikije kumwene Levi nkamenye ikije kumwene Aroni none byose mwaragize poto nibikunanira kubikora genda none unanizwe n'imigisha y'abana b'Imana iyo yone iracabasira cabavenga Ika mwamaze imyaka n'imyaka mutoba kubanza mwiga umwuka w'Imana araje kuko yabahaye amata mu mwima matwi araje kudusanga turyamye abiduhe tubiga igihugu cyacu murabinge n'Imana twishimira Eliya ngo Imana imaze kumwishimira kabi yarafise amafarasi mwumve ngo vidanje za mbere zo bizi imiduga itwara president mugabo ngo Eliya araparkinga ku muyaga aracomoka nambwe ati akabari yeko mweko ndamuyiga ko niko tuza tubaca mu myanya y'inoti Umwiteka mpumuhezakira ko mbivuze ndateye intege abantu mwese muri mu ruhamo ndateye intege abantu mwese muri mu gisuzuguriro suzuma usuzumi intege nke zanje buri gihe umegutwaza ngukurikire undinde icyo nandukanya nawe he Imana isuzuma intege nke zawe ngo ndasemerera mvuga ni ari ububisha nawe niwerekana urukitsa bizahugeraho wiheba kwavuga uti none ko ibintu bitera biyangara ngo ni kuko ureka nkaguma mbona ibyaha ukareka agacinyizo kakiganza ubusuma n'ububisha byama imbere yanjye hari umuhazuko hari imitongano nanye nigumijaye nico gituma itegeko ritagikora ingingo niyigera iseruka ngo ko umubisha arahaza intungane nico gituma ingingo isoka idatunganye Imana yamwishe ngwiki yavuze ngo ngiye kuzana umukadisi muganda musome muri iki kigabane mbere ku murongo wa 5 ngo ngiye kuzana umukadisi ndamushiremo imbaraga abanze yakira ya maboko yabo nako kanwa kabo bakoreshe bamwe baba baragi abandi baba bakene abandi baba ibimuga abandi baba imbohe abandi baba bangushi abandi babufe abandi bawera abandi bamugana basyokogwe ngo ngiye kwimika umukadisi Imana izibabadwa n'imibabaro
muteza intungane gushika nyene vuga ati ngira nimikira mukadisini ndamuguteza guhondagura yakubabaje n'umwana w'umuntu nawe agiye kubabazwa n'Imana. Dufite isezerano riri mu gitabo cy'Itanguriro 12 mu gitabo cy'Itanguriro 15 ngo ubuzo reka mbibasomere mbega ndacyafise Mamuko 15 ko wemeye kuva, ko wemeye gusiga, ko wemeye kuja umviriza uzokuvuma nzomuvuma, uzoguhezagira nzomuhezagira, uzotongera utoke mubone ijisho ryawe zobatungiriye je 15 umurongo wa kangahe? Reka mfatire kuri muri 12 15 niko yaravuga ko bazomukomoka ko nabo babaye ko n'umuvumo 12 ngo nzokugira igihugu kinini gukomera nuko wacu sema amina. Abo tubyumva kumwe bakunda kuri kujambo ry'Imana. Nzokugira igihugu kinini nzoguhezagira nongera nguzi izina ryawe Uwiteka ubiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Uzoba umuhezagiro amina. Nimukatuvume ngo bidufate umuvumura agasubira kuwa uvume. Nzohezagira bazoguhezagira amina. Nzovuma uzokuvuma amina. Imiryango yose yo ku isi izohezagirirwa muri wewe amen. Muri ibyo yaravuze ngo turi biti by'amatunda. Muhumure nimukemere ko birima byose biyogera. Baruki yari dodombye Imana imuhinyisha kugiye gukuraho umubisha mutekano. Imana irahari, Imana iraganje. Ntugafate 10 warose ngo ubirye byose. Kimwe gihimana aho uzogitanga hose nta yindi ngingo nari bitegeko. Genda bakwature ko umugisha bakwipfuritse neza iyo neza izokubako. Condition ni ye nigiki kizokoreka ko ari gicaniro cyawe. Bazigisha ijambo ry'Imana rikore ku mutima wawe rihure n'ibyawe urota inzozi bazikurotorere baguhimanure y'icyo ukora n'icyo Imana yagombye kukubwira. Ibyo ni by'Imana givuga icyo n'igitabo cy'amategeko ndiko ndabagira resume. Hanyuma ikiba ni igiki ni wasanga bihuye n'ubuzima bwawe ubibira izo ndoto zawe nziza zikuzeko kuko hari abarose byiza mu masezerano biranga ko muyageramo. Hanyuma mubwira icyo bita kubohoza ko Yesu Kristo ntabwo yavuze ngo wanda kabwingo yabwiye abigisha ngo genda. Nukuvuga buryo umuhanuzi y'umuhaye kimwe muri 10 asigarana imizigo yakayizanira Imana si wayikorera. Iyo umuhaye turi muhaye shikano ibyo niko kuri ni mutabikora uko ibi ni gase mukora ni imigigwa kandi n'ubunyamaswa buno wanashaka. None Imana kwivuga ngo nutagira ubwenge ndaguta. Ergo ubwenge bwose butava ku Mana naco bumatse. None ikintu jano ukora nikingira akamaro umwaka imyaka 2 yo diri nayo nokora. Muze mugira ubwenge abanyamahanga bazobatangaza. Yesu Kristo yavuze ati Israel aho nahereye ndakubundikira nka kugira inkoko ibundikira baswe. Iyi nkoko ibundikira baswe iba yizeye ko atandega atagaca taki byoza ngo bibanze. Ati nanje niko nakubundikiriye. Mugabo gakomeza ukamera nk'uko. Ati ku munsi w'amateka bizohimba Sodoma na Gomora bigira gahengekererezo. Ni murashaka Imana ibigenze gute? Muhumure rero abambuzi b'amahoro ntibakambure, ntibakitwaza igiti, ntibakitwaza amakanzu bambaye, ntibakitwaza ubwishi bwabo, ntibakitwaza amashure, ahubwo ni mwitwaza ukuri kwa Bibiliya. Ibisigaye mureke Imana bakorera ibitangaza. Uwo gusuzugurika ninde n'umunyabyaha. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo iki? Ni mu gitabo ci yavuga ngo gucamwa cibikorwa byiza kiraninahaye kandi isoko ry'ubwenge ntirikamo.
nubwo ni igitabo cy'ubwitanzi kigabane cya 3 umurongo wa 16 ngo ariko abana bamuka kubasambanyi naco bashika ku mwibuke ko gusambana si imisi yose guhuza ibitsina hari kuvangatiranya amaranga mutima cyangwa kwizera kuko nico cyatumye mu gitabo cy'ibyashu umutume wa 3 ya Yezebeli mukaka yitwa umusambanyi wa mugore musambanyi ni kubera ikintu kwera kuntu yari yafashe abantu zibukuri akabatera ubwo akavanga n'abantu zibabaye n'abashera ukandi urubyaro rwamuka kubarenga ibigo ruzotikizwa birumvikana ko ubutunzi bwanyu atakamara bufise ngo naho boramba ntaco bazobazerako kandi mu meruka ubusaza bwabo nibuzosonegwa nibapfa n'ingoga nta kwizera bazoronka nta no guhozwa ku munsi w'urubanza amaherezo y'urubyaro rurenganya arababatse ibyo muriko murakora biriko biba no kubana muzobyara abana bayindi bazogira uburagamo nibazoramba nibazonezerwa n'amaherezo yabo nazigera agira agaciro reka ndabahoze igituma mukwiye kurondera ubutungane bw'Imana Bibiliya iravuga ngo imitima y'intungane ubwitonzi 3 rimwe imitima y'intungane iri mu minwe y'Imana kandi ububabare ntibugirane ntibubakora ko namba ngo mu maso y'ibibura bwenge bameze nk'abapfuye kandi ugupfa kwabo kwafashwe nk'icago ukuja kure yacu nako gufatwa nk'ugutikira ariko bo bari mu mahoro n'abantu babona kumenga barahanywe ukwizigira kwabo kwari kuzuye ubudapfa bamaze kuronka ibihano bike bazogirirwa ibyiza byinshi byumvikana ko amakuba amageragezwa naho twe yakwepera kuko Imana nayo irayadutererana irabuko twifata mugabe ibyo tuzatubitsinda nero dusenga Imana kandi dusenga Imana tunezerewe tuyibwire ngo ijambo ryawe mukama naribitse mu mutima wanje kugira ngo singucumureko Zaburi ya 27 iravuga ngo umukama niwe rumuri rwanje niwe bukiriro rwanje ninde notinya umukama niwe akomeza ubuzima bwanje ninde yompindisha gashitsi ni wewe mukama rumuri rwanje bukiriro bwanje notinya nde wundi akujya kumwana rese n'umubyeyi numva ndi n'urweze turi kumwe nawe ni wewe mukama nizigiye kuva mu buto bwanje ndazi mukama kutazone tereza umukama niwe byizigira umukama niwe mahungira umukama niwe rutare umukama niwe kanyamuneza bivuge ubikuye mu mutima wawe uvuga uturi Imana nziza uvuga uturi umushobora byose uvuga uturi umwami w'abami uvuga uturi umutsinzi muri jewe uvuga uturi umugira neza uvuga uturi ubuhungiro bwanje uvuga uti nagaragaje kwigwana ko biranka uvuga uti none uyu munsi urangwanya ko kubw'ijambo ryawe uvuga uti nagaragaje kwiyambira kubw'ama mahoro biranka uti none uyu munsi uracecekesheje ibyantwara amahoro byose uvuga uti nagaragaje kwirondera ubuzima bwiza biranka uvuga uti none uyu munsi uracecekesheje ibyahungabanisha ubuzima bwanje aya majambo yavuge aya majambo yasengeremo aya majambo yatsure uvuga uti niwe buhungiro bwanje uvuga uti niwe mahoro yanje uvuga uti niwe utanga urubyaro uvuga uti niwe wimuri canke rukimika igikundiro uvuga uti niwe utanga ubuzima ugakuraho urupfu bivuge asamu bivuge wongera ubivuge asamu bivuge ubivugire kuri iki gicaniro utega ibiganza Imana uzamura amaranga mutima yawe kandi wumve neza kuko ukwezi kw'indwi iyi minsi mike tugusigajemo ni iminsi y'ugushingira na Imana ni iminsi y'ubutabazi budasanzwe ni iminsi y'ukurenganurwa n'Imana ni iminsi
yo kuzuzwa n'ukuboko k'Uwiteka ko gukora ibitunganye. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, wewe uri Imana se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ongera wakira amashimwe akomotse mu kami k'imitima yacu. Ongera wakira amashimwe akomotse kubyo wadukoreye kubw'umwuka w'abazima, kubyo uri kurakora no kubyo ugiye kudukorera. Twabyutse duca bugufi dusaba ikigongwe ku ntege nke zacu. Twabyutse twitwikiriza amaraso meza ya Yesu Kristo. Hagati na hagati mu munsi twayitwikirije, n'ubu nyene turayitwikirije. Twazinduye tugusaba kuzuzwa umutima wa mweranda. Twazindutse tugusaba kunagurwa mu by'umwuka, tunagurwa muri mutima wa mweranda. Aha abandi babiba mu bigaragara, twabyutse tubiba mu bitagaragara. Suzumura nusanga tutakuryaryanije mu byo waducishije mu biganza. Ongera uduhe umugisha papa, ongera uduhe umugwiza papa, ongera uduhe amagara meza papa, ongera uduhe amagara meza papa, ongera uduhe amagara meza papa, ongera uduhe ubudahangarwa. Abaducira imizi y'ukuzimu tubatuye ku imbabazi za Kristo. Urubanza ntirubukabahamira hanyene, ahubwo nibahabwa imbabazi bihane baze muri aka kanovera k'ubuzima dufise. Yesu Kristo mukunzi mwiza, wewe mwizina ryawe tubwira data kumva, wewe mwizina ryawe tubwira papa kumva, wewe mwizina ryawe tubwira Imana umushobora byose akadushoboza mu byo dukeneye byose. Kama Yesu ninaze mu buzima bwacu, kandi uganze kugira ngo tukubere utakukoreramwo, kandi uganze kugira ngo tukubere ihema ukoreramwo ibitangaza. Akanwa kanje kitize, nimara kwatura ijambo ribe, nimara kwatura ijambo ryambara ubuzima, nimara kwatura ijambo ryambara umubiri, nimara kwatura ijambo rihinduka igifatika. Ndatuye umugisha ku bwoko bwawe, ndatuye umugisha ku bahungabanijwe ntibahungabane, ndatuye umugisha ku baciwe intege ntibacike intege, ndatuye umugwiza kuri abo bose babwiwe amajambo atarayukura ariko bagakomeza kurondeza ukuri babanje gupfukama. Yesu mwungere mwiza waduhezagiye muri iki gihe, abadusengeye muri iki gihe, abadukomeje muri iki gihe, komeza ubambike imbaraga, komeza ubambike ubutwari. Abatunambyeho banambye kuri wowe, abadukomereho bakomeye kuri wowe. Baha umugisha, baha amahoro. N'abo bari barasenze ntibishugwe uyu munsi, ntibishugwe ku mitwari bahangayikishije. Abagwayi ntibagira ubuzima bwiza, abamugaye ntibahaguruke basimbasimbe, abatavuga ntibavuge, abamatwi yava amaraso nakire, abamatwi yavamwo amashira nakire, abari bafise sinezita niziveho, abari bafise allergie nikire, abari bafise imishatsi ivunguka nikire. Mu izina ryawe Yesu Kristo mukunzi mwiza, abo bose batugira inama z'ukudukomeza, abo bose batugira inama z'ukudukomeza. Baha umugisha, baha amahoro, baha urubyaro, baha ibyiza, baha ubwenge, bakiriza ibibondo, bakiriza abafasha, bakiriza abatware. Yesu Kristo mukunzi mwiza, hezagira urudandazwa ruca mu maboko yabo, hezagira imirimo y'amaboko yabo. Yesu mwungere mwiza, Yesu mwami w'abami, Yesu mukunzi mwiza. Umwana wawe yakirika imucinaga ariko agakomera, akavuga ati ndakeneye kubona icyo Uwiteka akorera kuri iki gicaniro. Nawe n'igitangaza cyawe, n'umurindi izuba rimutobora ubuhanza, ndavuga ibigaragazo. Umurindi ukwezi n'inyenyeri ryo muturira, ndavuga guteranwa n'Imana. Umurinda agacinyizo, umuburanire kandi umutsindishirize. Umukure kwa kabi cyane cyane, benshi muri bo barira amadeni. Reka mbivuge mukama, nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane. Yesu ni buruke, Yesu nukore, Yesu nutabare. Abumvira iki nyigisho bari mu bitaro ejo nibatahe, abari bafise impapuro zibereka ko bazobagwa nibagende muri controle, kandi bazogushingira intare. Uwo bazwe mwivu mwivi, uwo tewe igishinge mwivi, nagenda ivi ryiwe rive mu ico kinure. Uwo bazwe ibibyimba bitatu, nagende akomere, umugire operation sans cicatrice, umugire operation sans cicatrice, umugire operation sans cicatrice. Urakoze Yesu, urakoze mukozi mwiza, urakoze nyagora ku ngoma.
urakoze ku bahungu n'abakobwa uri kuriyereka, urakoze ku kirere cyiza uri kurazana mu buzima bwacu, urakoze ku butunzi n'ubugwaneza uri kuraduha, urakoze ku butayu uri kuradukuramo, urakoze ku nzara uri kuradukurako, urakoze gupanga amazu no kuzerera uri kuradukurako, urakoze ku bitangazo ugiye gukora muri iyi minsi mike dusigaje muri uko kwezi kw'indwi, urakoze ku bana ugiye kwiyereka, urakoze ku bakenyezi bane bagiye kugushingira inahe, mwarafise kanseri yo mwibere, undi yarafise iyo mu mutwe, yazari mwesheje imishatsi, ntibigere bamubwira igituma, ariko imishatsi bigiye kumera kandi izomera ifise akaranga keza imeze neza. Urakoze ku bana bawe ugiye guha umugisha, urakoze ku bakobwa bawe ugiye guha igikundiro, urakoze ku nzuzi z'amazi abesha ugiye gutembesha mu buzima bwacu. Gushimiye ko ugiye kubohora ku busambanyi, gushimiye ko ubohoye ku kaburegwe, gushimiye ko ubohoye ku itabi n'urumogi, gushimiye ko ubohoreye ubutunzi bwabo, gushimiye ko ubohoye ku myaka ubigora baburana amatongo yabo, ugiye gukuraho wahora baburanya. Urakoze wa mwami w'abami, urakoze we mugira neza, urakoze udushize ineti hirama, urakoze uri kurazana amateka yacu, urakoze we uri kurazana amategeko mashasha akingira ubuzima bwacu. Komeza uduhezagire, dukirize ingwara bacu, dukirize gusobagemya abana bacu, dukiriza agahinda n'imibabaro abana bacu, duha umugisha, duha umugwiza, duha amahoro, duha ineza, guhoberana n'umugisha wawe. Turasa imivumo, turasa imikoshi, turasa agahinda, turasa urupfu, turasa agashinyaguro, turasa impanuka, turasa amaboko y'abanyakabi, turase agacinyiza kariko kose. Mu izina ryawe twakiriye ubutware n'ubudahangarwa, ubwiza bwawe buradusaze kandi utubereye ihema twihishemwo, utubereye igitutu kidukingira izuba n'akabi kose k'iminaniro, utubereye Yezu urutare twegamira tugakira inyota z'ubwoko bwose. Ni mu izina ryawe natwe umugisha nkavuguruza umuvumo, kandi mu izina ryawe mpamagaye amahoro, amahane ndayaguruye nave mu bibazo duherereyemo, maze izi ngo zahora zijyana bukeye zikazima zikiyorobeka. Uyu munsi uziha amahoro kandi umugabo n'umugore bagira icyo bahurijeko, kuko uzoba uri hagati yabo kugira ngo woroshe waragumye. Amen, amen, aleluya. Mukama duha umugisha, mukama duhezagire, mukama tubohore, mukama dutabare, mukama dutere iteka, mukama dutsinzure, mukama twongere indi misi yo kubaho twamamaza kugira neza kwawe. Kandi turagushimiye kubyo wadukoreye no kubyo ugiye kudukorera, mu izina rya Yesu Kristo bwazabwiwe muri twebwe. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, mu nzira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukoza w'imitima. Ore Kristo nkunda, kunda ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duha amahoro, turinde kubabara kandi atwuzuze nawe.